Se gre? Aha, off-road. Dobro jutro, ura je 6:50 in sicer danes smo skoraj 1. november in danes je poseben dan. Zakaj? Grem na Brezovico po našega prijatelja Skubija in njegovo družino. Zakaj? Zato, ker gremo na Primorsko. Zakaj? Zato, ker me je prosil Pero, to je ta prijatelj, ki smo se zdaj družili čez poletje zaradi skuterja in smo skupaj pač gradili ta high-end cilinder. In ko sem prvič k njimi prišel, takrat julija, so mi pač razložili, da imajo oni doma oljke in da pač pride čas, ko treba te oljke obrati. In me je takrat vprašal, če bi jaz prišel pomagati te oljke obirati. In sem rekel, itak. In ker je zdaj napočil čas obiranja oljk, že vidim na televiziji pa to posod, da obirajo, pa tudi videl sem, ko sem bil na Primorskem, da so prikolice polne tega sadeža, katerega vsi obožujemo, oziroma zelenjave, karkoli že. Sedaj, da vem, kaj zdaj, zelenjava ali sadež, napiši spodaj komentar. In gremo pač tja, gremo to pobrati. V lifeu še tega nisem počel. In ko sem rekel Skubiju, če bo šel zraven, je bil navdušen, je rekel itak. Tako da evo ga, prišel je čas. To, ki je zgodaj, taka megla je, ampak pravi, da bo lep dan tam in da kar naj vzamemo kratke hlače, ker baje bo kar vroče. Tako da noč, zdaj grem tja jih pobrati, pa počas proti Primorski. Evo, vojsko smo pobrali. Ura je 7:28, tako da nisem prehiter prišel, tako kot sem rekel. Pičemo v Novo vas, to je nad Dragonjo. To je tam, v Brdima, gor na Primorskem. Boste videli. Nova vas na Dragonjo. Nimam pojma, čim je, ampak vem, da je Nova vas. Si malo pogooglil? Ja, vreme sem skozi gledal. A res? Ne, ba je bo ful toplo pa to. Kje misliš, da se bo končala megla? Logatec, čim se gor dvignemo po koncu. Ja mu dao veli 10 maraka, koji pustati, veli to je, ovaj jedan. Ovdje kam hudo majce. Evo nas, stigli smo, v Novi vasi smo tle, hodimo. Ko hribovci. Ko hribo. Možeš zahojiti. Zdaj le hodimo na njivo, gospa nam je dala navodila, ampak mi dejansko smo gotovili, da nič nismo poslušali. Jaz sem rekel, Levo, jaz sam vem, da levo. jaz sem govoril Skubiju, rečete, on si bo zapomnil, ker on si ponovadi zapomne, ne? In tako Skubi, kje se to zdaj gre? Ja, fak, stari. Tako to gre, levi. Tako da ja. Sam te mogu najbolj. Ja. Ena razlika je, zrak je malo drugačen, če si opazil. Zrak je drugačen, pa Prnaš gre, ful, hitraj mem. bolj je toplo, pa sonček je, tako da malo razlika od une megle. Je pa Pero, frajer je na šihtu, stari, sem mislil, da Pero tle, pa da nas bo pelo, ampak ne, frajer je na šihtu. Siguran smo mi zajebali. A si zihar? Moje bi mogel ići že tamo dol, stari, kam boš tiš završil? Ne, on je reka proti vasi tja, ne? Zakaj šport je tamo znači? Je. Evo, Sveti Peter Krkavče, pot na Poljane. To naj bi bilo to. Ti ne boje do mene iskat pa šel. To na dol gre, na gor. Sem res, zdaj gre klanc dol. Zdaj gremo v polja. Ampak gled, stari oljke, gled. Kako je fina sad. Tako katrco smo mi žurali, včasih smo v Lipo hodili. Pero imel. Gremo pa makadamo fina. Ja po vodi, kad sam šel dol u Sanski most Ja. in pridem tamo eno vas, Dena. Aha. Jebote, srećao sam čovjeka kad gre si još 40 let. I on pravi ta jedna, pravi, ja imam tu nekog rođaka i notar, ja njega gledam. Rekao sam mi dva poznao. Poslije, tle u Ljubljani, ne vem, u čas je bila jedna gostilna Žika, tamo smo jednom noć lumpovali, tako smo se spoznali. Slovenac, Ja a? sam odao gore. Ja. Pa sam odao gore u te hambarne i stavio na muziku i To je nekada bilo. da smo išli. Evo ga, človek boži, to je ko Bosna. Ko da sam u Bosnu došao, sam na mes ovih oljki su tam šljive. Dino, gdje si, šta imaš, šta rade tvoji kotkiće, ha? On je moj. Ćete navratne kafu.
Nemoj majke, Tako, stari, kaj? da, nemoj majke stari reći da vi Hrvati utekli vam u Sloveniju. Če bo pa mene zamenjal za Hrvata, pa... Tebe prej za kakšnega Črnogorca stari, vidi koliki si. si. Brđan. Daj mi poje, od kje je Skubi tok velik, majke ti? Po kome? Po kome on? Nisam nije tako Pa bolan. dobro, ali opet on je glavu veći. Pa did mu je bio A velik. did mu je bio, a? Po didu si znači ti. Ja. Brđan. Koliki si ti Lahko ti čovječ? povem eno zgodbo, Oj, sam ne snimat. ja moram snimat. Jaz, ki sem živel v bloku, bil je komšija Stipe. Ok? Stipe, kaj je fata, na 2 metra 15, 20 je on bil, pa enih 180 kg, tako res orang dec, res varnostnik je bil. Jaz bil dijete, jaz bil manjši kot ti. Jaz tako gledam gor, rekel, Stipe, šta ti jedeš, ko stolki? Ko gleda prav, jedem govno, jedi ti, pošvit koliko iš biti. In jaz to itak pozabil. I to je to. Vemo, evo nas. I? Jaz to pozabil in čez enih 5-6 let, jaz pa Dejan bil tak, jaz tak. Prav meni Sanja, se spomniš ti, kaj tebi Stipe rekel? Rekel, jedi govna. Tako da ja. Znači ti si se jih dobro najel. Evo nas. Se pravi, prišli smo na slovensko Primorsko, kjer bomo obirali oljke. In to smo Bosanci pršali. Majki mi, 4 Bosanci dali. Ja. Ali, le, črne, leto, lepe, le, zrele. Daj majki ti v usta dvije, še malo oljake. Daj, utrgaj i probaj. Nima, no, veš kakšno uno oljke kupaš. Daj, pusti v trgovinu neumetno, probi to eno. Ajde v usta, daj probi, ajde. Daj. Ni dobro. Ajde, gremo da vidimo kao majster. In damo te ščepalke. Tam, kamor je večji razmak, kot je tam, postavi eno rjuho, vidiš, ki je tam samo počes. Potem to se vzame s potoma stran. No, kadar smo raztegnili mreže, potem pa grem jaz z eno čudno mašino naprej, ki to potresem. Celo oljko, večkrat, ne, po veji, in pade 3/4 dol. In potem samo vzad z grabljami, ki jih imamo za obiranje oljk, potem to obiraste. Zdaj je tako, ne, zdaj jaz, kadar boste šli za obiranje oljk, tisti, ki boste bili na grabljah ali pa se boste menjavali, najprej narediš eno stran, pogledaš, če si jo naredil, je prav. Potem greš, se premakneš naprej in pogledaš, da ne hodiš dosti po oljkah. Dobro, zmeraj kakšno se bo zmastila, ampak da te petaš koliko koš, Ja, ne pridemo nikamor. Tako. Ne. Narediš vejo, pa se pogledaš, pa narediš drugo. Ne, se dosti ne vstane gor tle za mano. No, skratka, to treba paziti, da se dosti, mislim. In druga zadeva, nič. In potem, ker je to pade vse dol, se premakni na drugo oljko in tako gremo naprej. In zdaj smo eno mrežo, evo, smo končali. Zdaj jo bomo stavili skupaj, dali v kište, boste videli, kako gre v kište. In kišto se kar pusti tako tleh, potem bomo s traktorjem vozili ven. Koliko imaš dreves, Miro? 500. Dajmo raje prazno, da ne bo tukaj preveč. Takole noter. In zadaj dvigati, ne? Enkrat nam morate pokazati, pa bomo pa že znali. Evo. Dobro, mi Bosanci morate dvakrat pokazati. Danes nam kažete cel dan, jutri bomo pa sami. Ker bo fertik. Guzanja, ritanja. Aha, zdaj treba to v bistvu odviti, pa moramo pa vse te skrbeti. Eto. Koliko je tega stari. Moraš pa paziti, ki hodiš, da jih ne pohodaš. To je names akumulatorja, ne? Ja, daj pokaži, majster. Oni tako v bistvu dol daje. Jaz si ti to prehitara, ne? A nima one naprave, ki zruka drevo? A, ono je prva stopnja. Aha, to je prva stopnja. To je tisto, kar ostane. Ne, prvo ruka, pa s tem. Ja, kar ostane s tem do konca, da je dol. To bi jaz za pohrtu, da zdaj ne gledamo. Boš prav paziti, kje hodiš. 94, to se pravi 35 let. 35 let, Ja, te pa so že 100. a to si jih ti zasadil? Te jama, ne te. Kdo pa je te zasadil? Ne vem. Ne veš? Oče, ne vem kdo. To si sam podedval v bistvu. Ja, te so stari su. In koliko časa se ukvarjate s tem oljem pa to?
kar se rodil. Ja, samo je bilo manj prej, veš. Aha. Zato so se oljke sadile na koncu njive Aha. ali pa nad zid, da se to imel za obdelavo, za pšenico, koruzo, ne vem, vse te druge kulture, ne? Zdaj pa ne več, a? Ne, zdaj. Ne pa ja, ti to olje kje prodajaš? Ja. Bomo mi naredili en biznis. Oštja. Evo, Dino, tle je Kaj imaš tle? rezidenca moja. Tle imaš pa malo vinčeka, Vse je tle, lej. malo pivčeka. Skratka, tisti, ki je žejen, gledajte, tle imate vse, pridite si, natočite si, izpite, imate radensko, ne vem, vse, kar je tle je vino. Žuta osa. To dajte njemu, on bo boljš delal, če bo. Vse ima majico ta prava hudiček. Kaj bo malo popijal, to boš videl pal, kaj se bo odparil. Mami ima gornjo majico. Mami, ja, direkt izprašaj. Dobra, ta makedonska, prava. Zdaj si mu najdu pravo. Zdaj, veš, kaj zdaj je začel delati? Ta je sestra od one. Ne, se malo mora biti zjutraj za. Vse to je večno. Aha. Probi. Ajde, Dobro, hvala. da povam. No, vse tiši, lepo, ajde. Dobrodošli. Ajde, živeli, Ala, čin. živeli, čin. Kaj pa Dino? Jaz z vami namišljeno. Ajde, udri. A ti ne piješ drugače? Pa koliko si za te litra ne bi nič naredila? A jezak je žuta osa? Jaka? Je? Prva liga. Kak je jako? Rakija mora biti jaka. Ovi bosanci pravi 22 stepena. Šta je to, čovječe? Ja samo ta dobro Sam tega pa nisem navadil, da šof mora popijem. biti močan. Mislim, ne premočan. Zdaj, če bo vstala kakšna oljka gor, zdaj kaj češ, ne more, vse ne vidiš vse za dol, ampak v glavnem, kadar jaz stresem, potem gre to 3/4 dol in potem samo vzad, bilo kdo kaj dela, je to tako. Se pravi, to so v bistvu grable za... Za obiranje oljk. Te imaš karbonske, imaš kao lahke, a? Ja, To so nove, a? Ja, več ali manj. Kje imaš pa un ruker za drevo? Gor je, zdaj ga boš videl. No, in če boste odlagali grablje, nikoli ne jih stavite na tla. je rekel gospod, ja. Bravo, super, ne zdaj teh dneh, kot je se hitro zgodi. To je pravilno. Iha! Aga, ruka, Jaro! Pravim, to je bilo za one ženske, malo starejše. Zakaj? Daš malo večji, pa... Plače mi tugujem. No in tole je redek prizor, ko Dino dela. To niste še videli. To je se pravi nagon samca Dinota, kako bo on preživljal svoje otroke z obiranjem oliv. Črn je, kada je kle že 2 meseca. Poglejte ta veselje, smeje se pri delu tako. Poglejte čelo se sveti, se pravi Dino se je že prešvicu malo. Dober ti gre, dober. Tole bojo punce ponosne na delavca Dinota. Tele bo še hitrej. Ja. A vidite, kako Dino roko naštima takole. Navajen je na mečken. Aj, dosta priče, rad treba. Jaz se zdaj bavat, mi smo prišli sem dela. A ne? Da bomo imeli ulja na koncu, kaj. Stari, kako ih... Ko da bi jaz u letu do ene žene, isto je, ja. Dođem, sve razvalim. Evo, zdaj smo na drevesa tam zrihtali. Zdaj moramo pa počakati, da nam dajo tele spodi, ker pa letijo po tleh, ne po mreži. O, kdo je men priden, lej to, kdo je men priden. Mi rabimo tam mreže, jaz sem že vse z ruku stari. Kako se čutijo te linarti, oh my god. Na začetku grejo. Doma, ne? Pa že malo hrbet začel čutiti, tako da tako zgleda ful nedolžno, ampak časoma te obrati naredijo svoje, oziroma tresljaji. Kako je kaj delati tlele v oljkah? Super. A te kaj bolijo? Vse me boli. Ni meste srajce, ne?
Kar se tiče samega dela, jaz uživam v tem. A, da je lepo. Tako. Jaz sem vedno nekaj kmačka dela, A, kot otrok. a si? Eno je bilo zaradi druge, drugo zaradi hrane, stari vedno, ko se dela, bila dobra hrana. Ja, to čakam, hrano. Nemoj baš na to, da gužbaš, ajde, boš, ajde. Aj. Ne bo to kako govori, dobro slovenčki, bosanski, Ko? to je čudo od dete. A ne? Vuci vole kad neće škole. Takole, evo. Do škarpe, a? Prav treba zdaj vse prestaviti. A fajn je, ali čak da ugrije. A pa zdaj juli, se ne mogo delati. Školiko je vroče bilo tle julija. Ker jaz sem perota. A? Veš, kad nisi vaj, Ja, tako smije. Jaz sem včasih rekel, kad otrok sem mislil, da sem pšenico želil. Mislim, jaz nisem želel, sem vezal, pa nosil. jaz se spomnim, ko sem bil dijete. Pravijo, ni bila vročina, mene jebe, stari. Bila je vročina. 30-40 stopinj je bilo. Bilo je. Vsak dan pa so delali, sam pač nisem imel druge izbire. Ja, bilo je vroče. Jaz se spomnim, jaz sem kot otrok isto pred vojno. Pač, ko smo kot otroci prišli v Bosno, bili smo tam 2 meseca in itak vsi so imeli njive, ne, in pa je trebalo tiste seno kupiti to. In se spomnim, sem bil v sandalama, ki je bilo seno pokošeno, me je že špikalo v nogi. Zdaj smo postavili to, kar vidiš, zdaj moramo še tukaj v mestu s temi krpami zakrpati, pa spet rukanje. In to je ta proces. Kaj imaš, kjere sorte imaš? Belica pa lečino. Kjera je boljša? Oba dve so to prave. Izgubi. A bi lahko bil ovako oljski kmet. Oljar. Ili poljski kmet. Oljar. Oljar. Pojma nijem, stari. Nijem pojma. A drugače imaš rad olivno olje? Je. Dobar je. Na čem ga najraje ješ? Na pici. Na pici, ja. Brez laka. Oh, fuck. Kaj pa frizerju? Domače. Čedo. On je skozi lovil. On je skozi lovil, stari. A mi noben ni vedel, zakaj. Kaj bi šla? Kaj? Oliva. Aj, če vi čokolad. On je mislil, da je to njegov, ker navajen, da bodo skozi. Jaz se skozi malo pustim, da se igram, če grem skusam ali pa kaj, da mi je dolg čas. Ugalcu se skozi malo igram. Si budala. Mi smo jih klicali tarzančki včasih. Kao vse rešte, pa ostalo malo tarzančki. Valda. Kole počepnaš pravi, djeca, igrajte se. Ok, to je bilo malo. To ni bilo. Šite, neki se mi se zadihal, starima. Sam nisi probal trklat zaradi psa. Zaradi prsta. Ne. Ne misliš, da se bo to zacelalo? Ma, mislim, da bi se že mogel. Mori, a ne? Ja, moris, ker res pazam, da ne delam pa to. Ajde, takole malo kaj, ampak to, v delavnici ne delam nič. Ampak džaba. Džaba. Tukaj je le en del med šivi, ki je bil skozi mal poč. Ja, to bo pokal, dokler se ne bo zarastalo. In zdaj, ko prijem dam, si dam povoj dol, pa namažem s kremo, zato da je omehča kožo, pa pustim na zraku maksimalno, kakor lahko. Tukaj pa ne upam, ker čim bom kje zapel, gotovo. Bom jok. Pazi to, kva imajo prbajt. Ejpa, starima, to ti je Piaggio Ape. To ima not motor od Vespe. In je ful uporabna stvar. Zdaj, kjer je to letnik, nimam pojma. Ampak ba je pero tukaj le not dol, malosi kit. Da ga je dobesedno zrihto 200 kubov. In gled to, ko je to noter. V bistvu je to Vespa s kasonom pa s kabinco. Veš, spodaj en kolo, pa vzadi 2. Pa ko pržgeš, Vespa, čist se sliši. Ok, zdaj gremo pa naprej, zdaj smo lepo postavili tole vse skup. Zdaj Miro ruka, prvo ruka s tisto na grobo, pa mi s tistim trklama, kva so že na fino, pa zberemo skup, pa stresemo gajbice. In tukaj je še ne 60 dreves, te pelice ali karkoli že je to. Tako da danes se bom bolj ali manj s tem ukvarjal. Sem pa že kar lačen, tako da čakam hrano.
Zdaj bo še gladiator iz grmovja ven. Boreju, a je Maximus. Jaz sem tole tresel že včeraj, dosti boste vi. Šel sem na Primorsko, šla sem tresel, Oh my god, od zelenih do krvnih. Sam zajemam tvoje, če veš, ti kar preletil go. Sam tako dober izbruka. Priden je, te kurva. Prav, Dino je priden, sam za delat pa ni. Aha, jo, mu je šlo. Obuj se. Je moje. Ja. Bele nogavice, čefuren. Pa še prav robma, lej, kot čipke na gatah. Bravo, Dino, ti si dec prav. Ajmo rad, tam priča. To leti. To. Dej bliž, to. Po buldogu majonezu. Ko preš čubuče, a ne? Kaj zdaj? Roke kar bolijo. Ja. Ja, zdaj smo že kar malo zmanjkali, malo energija pada, čakamo na malco. Evo, je treba tole, ne more po koncu stati samo, ni variante. Jaz na Primorskem pa ne znaš. Ne znam. Jaz tudi ne. Mona. Mona. Velenje lahko, Velenje znam. Primorsk pa ne znamo ponašati. Primorsk. Kaj imamo za jest? Jota, ljudi moji. Ko moraš delati, rabaš joto. Zdaj sem zadnji jedel joto, jaz v šoli. Ti? Jota in 5 kosov kruha, to je bilo obvezno. 5 kosov? 5 kosov. Oj, Kola je bilo. Prvi zagrabil si vse, A nisi jedel to v šoli? Ne, 5 kosov. 5 kosov, kaj kruh je to? Topel, gremo jest. Da ne bojo rekel, da nisi nič jedel. A toliko malo za toliko velikega človeka. Če snemaš, nekaj snemati. Kakšne neumnosti, ki je Čez dobri, ljudje so nam zdaj fovš. Napišite spodaj komentar, če ste fovš. Jaz vem, da bi. Ajde te vijem. Kruh je bil na brzino. Čak, da zmolam, ne? Ja, to so doma. Ti si mojo komastico vzel. Ja, na brzino, ni Ne. to bi moglo biti. Ti imaš hreno. Ni to hreno. Dober, zdaj bomo videli. To ni Še hreno. probala, da nisem rekla. Ne, ne imaš nož, ali boš kar za žlico. Na. Alo, rešijo. Thank you. Thank you, dober tek. Dober tek. Šlo? Hvala. Ti moramo zrezati. Imam še? Imam še? Zdaj si fin, ko ješ hreno? Ja. Vzemite, ni problema. Ja. Če bo kaj stav, bom pa pol. Ja. Ni problema. Dober tek, ljudi. Kakšen kruh? Super je. A to zgatila? Ja, na brzino za danes vse ne juriš. A to zga domači? Ja. Zjutraj sem bila. Hvala. Ne bi nikoli rekel. No? To dober je, no. Dober je. Iz trgovine. Mislim, še boljš. To sem čakala. Kaj da je imel flek. Sam mislim, da sme uno na glavi. Znači, zdaj sem se nažrl. Ful, jaz sem 3 kose kruha domačega pojedel. Ti imaš še za dokončati, prijatelj. Domač kruh iz Iga jemo v Novi vasi na Dragonju. Kaj pa zdaj na blogu? Ker ona je iz Iga drugače. Ja. A veš. Iz Iga je in nam je naredila domač kruh. Zdaj nam je dala pa še potičke. A jaz se najedel, kako on. Kam ti pošiljaš zdaj, da ne bi? A si se najedel? Pa se. Je bilo kar pošteno, zdaj sem kar zaliman, imam food komo. Zdaj najreb vse v legu. Kakšen drevo stari zalegno. Prav uno pod senco, lepo fino, tole imamo. Iščem jaz olive, veš, da res do zadnje poberemo. Ja, kao. Koliko je ura? Zdaj je ura ne 12. Polenih. Pol enih. Še ne 5-6 ur imamo svetlobe. Pa to je to. Mi tole 2 ure pa. Mislim, verjamem. Skoristili nas bojo do konca, če smo že tle. Ampak ja, treba delati. Sej ni toliko težko, vse gre no. Skubi ima izgovor tisti prstič mali, ki ga drži, ko ne do šonenčka. Dedo nošenček. To sem te iskal. Hvala za kosilo, oziroma malco. Kakšen je zdaj plan? Isto ko prej.
Nič ni novega. Nič novega. Isto je. Jaz sem mislil, da se bom zdaj podolko lepo vlegel. Da ja, potem po 5 uri se boš vlegel podolko. Ok. Čim človek ne dela, glej kaj dela. Glej, zdaj bavaš se. Pa kje si, Perhan? Delaj, Kaj je zdaj kurbarija? že potem, obrni kamero čopaj. Nemate! In tako da si potem stari, če si šel v jebačino. To je skupaj, to je pero. Dva težka kategornika, ne? Seveda, zato boste živeli 50. Jedva srce diše. Edino lightweight. U mene kurac se treze. Delaj, treba narediti. Dej pokaž, pero, dej. To je za začetnik, jaz grem profi iskat. Hoćem skupaj, gdje je parko. Ja, jesi još sam. V kaj model dela cel dan? Tako vzema in pol meče tako v glavo. Kaj s tabo? Cel dan to delaš, te. Ne. Sam izziva takole in sam meče, stari moj. Niti enkrat. In pa je navadil svojih čerke, da ona isto delala. Ampak hvala Bogu, je vsaj tebe ciljala. Tu imamo kar ene 4 gajbe na filah. Bo, a? Tudi klevelice. Dobro je, važno je da mi litrulja dobijemo. Jel tako? Jo, planiramo en 5. Zarađa si glih za 5 deci. O, ti, do to meni reči. Zdaj prstom tukaj glumi, jaz mislim, da ta pes že zdavni za celo se samo njega zalepo. Razumeš? Da ima izgovor. Da me gaz da vidi. Ja, tako ti ven. O, direkt sem čelo za te. Direkt sem čelo. Aj, telefon. Tale se rad zaletava. Dajte ga. Delat. Delat! Dej, deli. Plača si teško, dej. Magla. Dej. Radi. Te dinoti. Kurba je živčen. Što je pa, če je absistenca pičke godnama? Pršanka ima naprav. A ja? Za delat voljarne. Šedi še naštevajo. A ja, imaš dosti počet, ne? Dignemo. Samo da ne gre mimo. Ja, ma če pustiš tako, digni ka še to. Na. A, tako? Ja. Vzame še eno. Tega spet snema. Ja, lega, surove oljke je. Probam. Ti si res zgor, a? Da bomo, Z celine. da bomo lažji sral. Ja, A ne? za tvoje. Pa gled barve, stari. Le. 20 liter. Treba pobrati, lej, obrni, lej, viš dol konec vrste, lej. Viš, lej, tam je konec. Lej. Plača me 30 evrov na uro, da se Ja, dere name. valjda, 30 teh, Da lej, se dere. žlep. Da se dere name. Evo ga, ura je 3. Delamo fajn. Zdaj malo sonce že počasi upada, ni vroče. Je pa idealen dan za tole. Viš, tele štrkle so karbonske, tako da so dosti lahke, ampak vsem, če imaš dolg časa roke v neki cilat, no. Če imaš dolg časa roke v zraku bolijo, ampak tam šalabajzer z unim prstom samo hodi okoli, pa po telefonu se pogovarja. Dejansko dela bolj slabo. Pa je že rekel, da se je navličil vsega skup. Tako da ni vajen delati tega. Kaj ti fali v naravi si lepo? Dej probi, Mike, tega. Dej probi z eno roko, da te spostavim. Simo dele mega. Ko je bri dele. Dej, hajde probi, hajde probi. Ajde, zašli. Pažgitamo, ne? To je. Ej, a ja, treba unga pržgati tam. Čakaj, moramo agregat pržgati. Tukaj ima agregat na benzin. Pol, tukaj daš ena. In pol sam. Zdaj ga boš prijet. Ajde, medvede. Tako, vse ti bi lahko delo, prijatelj. Vse bi lahko delo, glej ga. Cel dan se izgovarjal na prst, glej ga. Dvigneš ta pinki tov in to je to. Ej, not dej, pa sam vrr potegam. Ko da češlješ. A ja, se ugasne, ali?
No, zdaj pa še celo vrsto, ajmo. Tele, ki so bogate. Eto, pa to pada. Sam počešli dol, potegn, toja. Sam potegn dol, bravo. Joj, kako volim ovaj režim. Skubi radi, ja ležim. Vidiš da lahko delaš, no. Bravo. Ja. To je 4, ki je zmatran. Pane ti reče. Ej, počasi. Urbar je tam se skrival zad pod drevesom, spi. Ne, zdaj je v redu. Je, Prej, ko je bilo vroče, je bilo jeba, stari. a te jebala? Ja. Jaz pa nisem čuj čutil. Ja, ti si bil v senčki, glih pod drevesom. Jaz, ki sem hodil okoli, velika glava in velik sprejem toplote. Plus toploto slabo oddajam. Moraš ti une krilca dati gor na glavo, da boš lažje ohlajeval se. Kaj si rekel, majki ti? Franke bi domov prišel, pa ne bi hotela narediti za jesti. Sam tole bi tako daleč, tup, za vrat. A už zdaj, bi bilo pa, bom. Kdo, žena? Žena, valjda. Bogi, dedi, ta dva tukaj mino bacača. Leta. Spadajo, foter. Spadajo olive. A vidim, je ovdje edino treso. Evo, končali smo za danes. Vidiš, takole so not kontejneri polni. Videl sem delo. Malo si pa... Videl sem delo. Malo Pa si sorry. Sorry. Zdaj gremo do traktorja, pa je boš vozil. Šoferđija. Ajde, vidimo, majki. Šta će šofer ima? Kuća. Kad je naša kuća putujuća? Ohoj! IMT! Udri, kjer letnik? Boga pitaj. A se ti spravo gor, telebajsek? Ni to glih za heavyweight. Kaj imaš zdaj tukaj? Stopka prva i... Kakav šov Rikard sode motor? Lega. A, ne, tamo. Lega. Kolikrat si vozil že traktor? Danas drugič. Drž se skubi. Aj, sjed! Yes! Ajmo! Vozi! Ko u Bosni včasih, kad smo šli voziti isto. Ej, ne daj gasa, padu bom. Pa gre hita, da? Padu bom, šiš? Držim se, ajde! Gas! Oj! Oj! Da se ne budem! Kar dvignu me. To je život. Valja! Ove, Mogli bi biti seljaci, jel tako? pazi noge. Zdaj ga pa kupimo. Sam pa ne gremo danes v uljarno, smo mislili, da je to uljarna, da bomo stisnili. Ne počas, človek. Pa me je čist nakladal, low rider. Evo ga, zdaj poberemo, pa gremo pa jest. Ajde druga, snimi tisto. Ni, jaz snimam. Rad ti. In kako se kaj počutite na mestu? To je to, zato sem jaz strojen. A je? Za traktora. Off-road, glej to. Se gre. Aha, off-road. Aj vozi. Stari moj, 100 obratov na minuto. Ta. Se malo. 5 not v Goščavo, še. Až oni sam delajo, jaz pa delam pa snemam. Tako da imajo razlike. Ampak glej. Glumci eni ne. Ajde! Vozi ga, ja, jebem. Evo ga, final destination. Kaj pa tle dela? Tle se pa dejansko filtrirajo. Tle so zdaj lepe, ne? Ja, Super. sam vilce i jest. A ne, probi koliko je gorka. Ja, sprobu Krišta. Veš koliko usti. Ja, ostane trpak.
Pojedo je celo, stari. Danes boš sral ko vidra. Ne, dobro za prolje. Sjetja na neki, ja? Ajde vidimo kopati, aha, tle se pa puca. Ne boš ni ti delal. Ne, jaz moram snimati. On mora snimati. Ja, ljudje morajo to nekako videti, ne? Zdaj ti povedal, se pravi, tukaj se loči. On postavi telefon gor in delaj. Ja, evo ga. Je to. Hudosta. Je to. Tam mešaj not, tam pomagaj mešaj. Kaj da mi bo roko s rukom? Mešaj z rukom, da gre čez. Redo. Se pravi, olke pade spodi, pisne pa odpihuje. Olive, oljka je drevo. Bomo malo dopolnili. Bomo malo dopolnili. Vedi sem jaz čoban. A veš? Ne jak. Ampak Fajn, no. vidi se, da feeling imaš pa dober. Skozi ga nekaj ura. Ja. Vse fajn za en dan. Da pa tako cel poletje pri 40 stopinj delu. Evo ga, večeri se, še zadnja tura prihaja. Jaz mislim, da tole njemu bolj paše, kot so brv. Lej to, iste veličine, istog karaktera. Kaj če, glej? Traktorist po traktoru. A ne? Bežte, oči ne zna rikverca. A si pripelil še zadnjo rundo? Ja. Dobro, gremo. Evo, še zadnja runda. Tukaj smo natovorili že ful. To je top. Sem rekel, da ti paše. Isti karakter. Časen pa težek. Pa velik navor. Ajmo, gremo. Ajde, čao. Vidimo se, živjeli. Ajde, živjeli. Ježno. Drži se ti, youtuber. Gremo dam do vasi. A bo? Idemo. Slovenija. Odkot lepote moje. Dođi. Če to budala? Dve besedi za konec našega YouTube videa. Kdo bi mogel dati, gospodar? Skratka, ura je koliko, ne 6-7? Ne 6, 7, 15. Zvečer je noče in mi smo zaključili danes, bili smo pridni. Koliko smo naredili? Jaz sem mislil, da koliko bom te plačal na uro. To še nisem slišal v življenju, ampak dobro se sliši. Da, ni pomembno. Tako, danes smo se imeli fajn, prišli smo sem zato, da pomagamo, ne pa da gledamo na denar. Mi smo imeli eno tako lepo izkušnjo, katero je pač ne dobiš vsak dan. Doživeli smo, kaj pomeni biti na Istri, pobirati toljke, to nekaj šteje. Olive! Bravo, Olke! Oliva je žena od Popoja. No, vidiš. Tako da zdaj imamo večerjo, bomo se lepo najedali, poslovili in šli dan. Vi pa tudi like, share, subscribe, varianta, kako da gre. Like, share, subscribe. Tako da subscribe. Tako da, če vam je bilo všeč, napišite spodaj kakšen komentar. Če bi pa radi naslednji let pomagali, pa se družili z nami, se pa tudi javite. Bravo! Tako je. Ajde, čao.